Dobro večer. Na početku smo našeg posljednjeg ovosedmičnog druženja. Ove godine Doboj ima 53 nosioca Vukovih diploma. Njihov trud i rad nagradila je gradska uprava. Tradicionalno organizovan je prijem za Vukovce u sklopu obilježavanja 28. juna, Dana grada Doboja. Marija Mikić i Boris Ilić, nosioci su Vukovih diploma u gimnaziji i tehničkoj školi. Kažu, nije bilo teško biti odličan đak tokom srednje škole. Uspjeli su da usklade sve, i sport, i hobi, i druženje sa učenjem. Odavno znaju šta dalje. Marija će na pravo u Beograd, a Boris na građevinski fakultet u Banja Luku. To mi je nešto bilo što sam od malena planirala, gledajući tatu i učeći od njega. Usput još sam i htjela DIF, međutim, mislim da mi je ovo mnogo bolja opcija i odlučila sam se ipak za pravni fakultet. Završio sam tehničku školu, smjer građevinski tehničar, pa ću se nastaviti time baviti. Jednostavno od malena imam ljubav prema arhitekturi, građevini. Među nagrađenim Vukovcima su i osnovci. Jedna od njih je Doris Đurđević, koja je upisala gimnaziju. Uspješno se bavi plesom, dobra organizacija i uspjeh je tada zagarantovan na svim poljima. Organizacija vremena je najbitnija, ključna zapravo. Jako je teško uskladiti sve školske obaveze i ples, pored toga i školska takmičenja. Bilo je jako teško, ali uz dobru organizaciju i raspored sve je moguće. I Tamara Jović iz osnovne škole Milan Rakić ima sve petice u svjedočanstvu. Njen dalji izbor je medicina. Baka mi je isto bila medicinska sestra i ona me možda i navela na taj smjer, mada ja mislim želim da se fakultet završim i budem neki doktorica nečeg, ne znam još koju specijalizaciju, ali da, taj smjer života. Doboj ove godine ima 53 Vukovca, 35 u osnovnim i 18 u srednjim školama. Oni su ponos grada i njegova budućnost. Njihov trud je nagrađen. Svima će biti uručena simbolična nagrada od 200 maraka i zahvalnica i plaketa. Svake godine, povodom 28. juna, rođendana Doboja, gradska uprava organizuje prijem za nosioce Vukovih diploma sa područja ove lokalne zajednice. Biće nagrađeni i učenici generacija svih škola na Svečanoj akademiji upriličenoj povodom Dana grada. Hercegovina u akvarelu. Ovo je naziv izložbe autorke Branke Anđelić-Vulić iz Trebinja, otvorene u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Ovo je njena prva samostalna izložba, a za dobojsku publiku izložba će biti otvorena do kraja mjeseca juna. Branka Anđelić-Vulić potiče iz slikarske porodice. Otac Zoran bio je priznati akademski slikar, a ovom umjetnošću bavi se i njen brat. Nije ni čudo što je slikarstvo njena ljubav od malih nogu. Iako najteža, akvarel joj je omiljena slikarska tehnika. Najviše leži u mom temperamentu, najviše me inspiriše. Moj otac isto radio akvarel, pa nekako uz njega sam možda i stekla to iskustvo. I što se tiče i boje i papira i tog nekog senzibiliteta što akvarel daje. Akvarel je jedna od možda najtežih tehnika u slikarstvu, ali je meni tako inspirativan, ja ga volim i godinama se trudim da dostignem taj neki, hajmo reći, profesionalni nivo. Još od malena priroda je najviše inspiriše. Voli da slika svoju Hercegovinu i grad u kome živi Trebinje. Zato njena izložba i nosi naziv Hercegovina u akvarelu. Ja volim vedre boje, vesele, kao što je naša Hercegovina, tako vedra, sunčana, i volim to da prenosim na svoje slike. Volim da promovišem to, odakle smo, te naše korijene, naš kamen, naš krš. Volim to, nadam se da će i večerašnja izložba to da pokaže, da gledalci vide. Prvi put je u Doboju. Simbol grada na 3 rijeke, srednjovjekovna tvrđava Gradina bi se uskoro mogla naći na jednoj njenoj slici. Dobojskoj publici predstavila se sa 31 akvarelom. Jako su slični, a i samim time motivima se razlikuju. Riječ je o vrlo bogatom i specifičnom koloritu koji je na jednu ruku umjetnici usađen već samim akademskim izvanjem i samom tom što je poroca iz jedne slikarske
perspektive i učena i vođena. Umjetnica, pored svog formalnog školovanja i zvanja, znanje sticala i od svog roditelja, odnosno oca koji se bavi slikarstvom, također i od brata. Samim tim što je akvarel dosta nježna tehnika i vrlo često se pripisuje tu nekom nježnijem polu, da li zbog odabira boja, da li zbog lazurnosti i tog jednostavnog kolorita koji je na jednu ruku dosta nježan i lijep i često ga žene koriste i često su žene mnogo dobre akvarelistkinje, odnosno mnogo dobro slikaju. Izlagala je do sada kao učesnik brojnih likovnih kolonija. Ovo je inače njena prva samostalna izložba. Branka Anđelić-Vulić je ćerka poznatog slikara Zorana Anđelića koji je bio učesnik dugo godina kolonije koja je organizovana ovdje kod nas i to nam je negdje bila i poveznica da zapratimo njen rad i da je pozovemo. Ovo je njena prva samostalna izložba, ponavljaju nam se akvareli u galeriji, a ovdje su radovi koji prikazuju negdje i razvoj ove mlade umjetnice, tako da imamo radove koji su na početku i oni koji su prošle i ove godine koji su dostigli neki viši nivo u tehnici. Slikarka je Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju završila 2013. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Udata i majka troje djece, živi i stvara u Trebinju. Njene akvarele dobojska publika u galeriji Dobojskog hrama za kulturu može da pogleda do kraja ovog mjeseca, do kada je izložba otvorena. Stigli smo do kraja. Gledajte nas i u ponedjeljak kada donosimo nove priče iz grada Doboja. Doviđenja.